سرناوی برنامه در گوشه چنده دم باش تماشاوانه ایجا و هفته ام استانبول نه ولگل مهرمنده که هیجان هیا روشن چلیگر بخیر هاتی ناخیر داد یعنی روشن وقت موزیک جان ناستکن لی عالیویشانو گریجی هیا و از خوازم بوجم موزیک جان و شانوگر مرد کرده و سبنا بکاز بارم بخیراتی سرچما از خوازم تونه کی یعنی تماشاوانه متناست کن لی از خوازم هنه کی خو بدی ناس کرن جم صد اسبی بکن یعنی جبرکو وقت موزیک جان تناست کن لی از زانم تو گله کی کار دین جدی کی از خوازم تونه کی خو بدی ناس کرن روشن باشه سپاس کم از دمك درجة بموسيقى علاقة دارم إيصال ألبوم كنو دراني على كمين ج أوك أم بيجنج قيدين مال المال ما قيديك شكر أما ذكر وبناوي أخلي واسي ألبوم دراني از دمك درجة د orkestrayın çandi kültürü orkestrayın klasikte وك كمان جنس خبتيم و چند آمورا علاقه دارم دواره ام بیشن دنگ و شان ام بیشن و ev 3-4 سالی من جل سر وی تخبتم و هناك بسیم من هنا البسیم من هنا از حاولتم برنگکی خوش و گشتر ریکی ام بیشن دواره هستی دا دواره موسيقى كردي وموسيقى أرمني از علاقة دارم دوير يدا از حاولتم بمشم ده همان دميته بشانو يرجع علاقة دارم بلي من لسر زانينجه وك زانينجه ماستر لسر لستكواني يكر الفيدري لزانينجه تايبة لإسطنبولي و بار ويصال از يصال بيتر لسر شانوية كردي تخبتم بتياتر جيانا نورة منها إيصال لسر لسكيك بهبرة خبتن لسكا بيرو ولا بلي يعني الزنم تبر زماني سترانا بيجي وقت تشتكو أم دزانم أما يعني زيادتر أم بيجم أوكا يعني موسيقى كردي هاتي ناس كرم براسي أبجي تشتكي يعني أو كرش برويجي از خوازم هنه کی یعنی آنها بتایبتی وان سال داوی 3 سال داوینه گلک آستنگی و گلک سانسور هنه لسر موسیقى کردی زیاده ترم بیشن کل لسر زمان کردی هنه و یعنی کسی که ام بیشم وقت درد کردن لسر اینترنت زیاده تر تیپ پلاف کردن و ابجی براسیجی تشتکی گلک خوشه کو کسی نو یعنی زانت بسالانه دکیلی دوانس 20 سال داوی دا زیاده تر هات ناس کردن و از خوازم هنه که دوی آسته داجی بنرخینیم یعنی آنها در روشا موسیقى کردی دا تچواد دبینی دبن اوقاس ام بیشن که سانسور هیا و تچواد دبین تچواد دچه ام بیشن سکاری در حقیبیان داجی يعني دواري ام بیشن خباتين موسيقى كردي ده مخابن سازية كردان هنرمنده کردان هر چقاس هلا خو حول بدن کار بکن و گلک آستانگی هیا ده هر واری ده هر مجری ده هیا یعنی تخوازیم بجن آلبوم مقدرینی فیرماین چیکش دوی هر تم پشته بن پشگیریات بن یعنی تانی آلبوم درخستن نه مسئله جبو ترکیه از بیشم هر کس کاره آلبوم درخینه آلبوم کردی firmayın kurda hene elvederi bes pişti ku merv albümek derine bedviya hünermenda jihin tiştendin hene veke konser dayini veke le festivala civata bikar be hünera xwe bi azadî pêşkeşî gel bike bi guhdarê xwe re bîne cemhev û wan de guhdar kirin yani duan mesela da em bejin çekerin ku van albüma dertxin dve pişkiriyek pir mazın bidin hünermend weke belavkirina albüme weke de platformên gelek cuda de ve hünermendê anjî vî hünermendê de nasîn duan mesela da li Tirkiye xwe sistemek pir mezin tune yani
بجنجبو هنرمندن ترکاجی افتش مخابن اف سیستم هی رونه نشتیه لی سرانسر دنیای نوسا یعنی هگر لیبلک آلبوم مقدرینه جبو هنرمندک او لیبل به هر آوای پشتگیری دوی هنرمندی لگلک ام بجن فستیوال ناونتوی دنیای دا تکاره بگرینه تکاره بدن ناسین دفواری موسیقا دا وی هنرمندی او ام بجن برهمن کو درکتیه تکاره بده پیشکش کرد مخابن جبو ما يعني الفيدري جبو تركيا افتشت اف سيستم هي رونه نشتيه وبسر داجي وك زماني كردي لقالك تشيا سانسورك قرتي شو خنا بيجن سانسورك و براستيجي اما براستيجي ام دبيني وقت تشتي كنت يعني نكرن كونسرا بدن نكرن دركه هم بريجل يعني الان تنن صحنه ندن يعني قالك اصلا قدرت كيف نتني جبو موسيقى يجبجم يعني جبو هم بشين هنري يعني جبو شانو جوسايا جبو سينما جوسايا جبو قالك بشين هنري جي او ام چند سال داوید بیت يعني شو قد خبز 6 سال هم نكرن بوكي قد بين زمان اما 6 سال داويه يعني براستيجي پر سانسوركي مزن هيا و دهمبر ويجي مخابند هنرمند اوتو سانسور جي بيشتكه يعني ابجي عليك ويدنا من بيفاتا ببورنا بشكل بري بله او تبي سانسورك و لسر ام بيجن كردا تكرن نتني چاوكتا غوتي نستني دواري موسيقى يعني جبو شانوجي وصايا جبو هنرين دنجي وصايا بس جبو موسيقى ام تكارم بيجن موسيقى توي وارده بلكي بافانتاجتر جبر او ريا انترنت ايدي انترنت مجرى وصايا herkes kare xwe bide ifade kirin herkes kare rûpelek şexsî ji xwe re veke û xwe bide nasîn û hege huner te xweş bi însana bide xwe bide guhdarkirin xwe bide xwarin hingê însan ji xwe ber parve dikin yanî tiştek ku tu derdixî stranek til malê bi amatörî tiştek çê dikî ew dibêjin bi riya vîral بريا فيرال بلاف دبه جاركي و بلاف دبه و يعني ده حب تلفزيون ده حب روزنامه نكاره وي تاثيري بك انترنت ايدي هي يعني دوي وارد امبيجن هر چقاس قدخه بوين سانسور بگین هبجی دناو geldi دیساجی geldi gavatıştaki hazke parvetke u dnav insana da belavdı böyle ev ambejim bandorek çavejim kurte demek ki usadbe o diçe derbazı ve yani paşa winay jbo hünermend bikare be serpiya bisekne hüner xwe peşve be berhemen denêjî bikare be amade bike albümên din jî jbo em bêjim bikare be bingehek ji xwe re amade bike berdewamî jê re lazim e û çawa bêjim warê hünermendek dixwaze albümek gava derxist li salonek bikare be wê salonê kirê bike û her çi be 500 kes 1000 kes dixwaze guhdarê xwe bibîne li wê derê bes ji serî de dest pê dike ev pirsgirêk weke çi weke tu nikarî wê salonê kirê bikî hezar qelemên dewletê hene ku aslan geşter derdixin walî qaymakam û em bêjin dezgehê wan pirin yani ji bo ku tu wê hunerê nekî çi destê wan tê dikin yani hinek serboriyê min jî heye di wî warî de rastî jî heti kamerê bitînin heta ku meriv bikare be konserek bike di wî warî de jî müzik hêdî hêdî ditengije û xwe wek ciyên kafe wek ciyên bar li wan dera ew jî dîsa ciyê Kurda ciyê ku müzîka dinyayê hez dike ev ciyên hanê deriyê xwe vedikin ji bo hunermendên Kurd Ema jî müzikek taybet e yani ez müzika Kurdî û müzika Ermenîkî bi hev re çê dikim di wî warî de berê komek minî bi navê Horizon hebû hingî pir zimanî yani bi gelek 10 zimanî filan me strana digot Erebî hebû Farsî hebû di wê repertuarê de û anha êdî yani î sal bêtir ez ser projeyên xwe solo performansên xwe ez bêtir Kurdî û Ermenîkî didomînim hunera xwe. Belê yani ji bo ku tu ji xwe re qadê nebînî her du ziman jî ji aniha li yani her du ew jinekî bi rastî jî
astengi peşi an gelek mezin u endizanın aliyete şanoji u tad ana bilistika beru tiyatro jiyanın rada xabiti çavad çe şanaya kurdi ya yekeme yan beretu liski kurdi da listi beri liskin Türkiye'de zanım u gelek film u projete jiyanın yani jibo şanaya kurdi çıtı fikri ana kijan asteda da bini şanaya kurdi nizam tekiliyata yani çıkaz dışopini tu çavad bini şanaya kurdi kijan yani okey dedi vaka şano gerek az bej vaka listikvanek az bejim yani her tişte xoştır kum her bizmani xoş şirin bakar bu ifade bikal serdiki yani avantajı gelekin az biçek jipırsata biçek derkeve vaka yani gavamer bizmani xo ifade bike brasi her tişte xoştır مرد کاره ام بیشن چی دبیشن وک doğaçlama وک improvisasyon خبری مرد کاره گلک تشتا لیزیده بکه خبر ایجا اکیب آمجی خوشه به نظمی قهرمان ام تخبتن در هنریمه ام گلک جی رازینه گلک تشجهین دبن او جی وک کسایتی پر ظلامک پوزیتیفه روگش خرجش خو گلی مجیو ناسیه yani gula meye brastiji ekibam me xoşe enerji başe listik pürte acibandın şu komedi yani mervde kene listikede listik dreje bes ciku yani listikame her kudu çeciya gelekte acibandın insan tozun jardın varın kesin ku jarek tamaşa bkin hege jarek diji buxazın varın tamaşa bkin evya serkeftin ki ez beş sedised yani bu emeji isal havul bidin jbo dervay walat beştari festivalin namne tewey bibin veke yani ev listek şoye Dario Fo'ye Dario Fo hamul selan sere dünyayete nasin و مجی هنگ وقت امبیشن کرد گاوا شیروتکن داریو فو تشتک چوا درته براستی جی وقت مازمه جداریو فو ام پر مسوده ورگرد جلو ماجی گلک بکیف خوشی خوش دو منها هلبت اف سانسورین هانی اف آستنگین هانی مجی عاجز که لباس گلمه پر امبیشن علاقه خوشی نشان دادن ام چون فستیوالا وانی ایسال روی دره دهب تمثیل مرچه بو مها بیجه مهرن İzmir'e روی dere festival heye bir rengi naha başlı meşe hoş. Beli yani Brasile çend sali davin az dikarim ji bo şanaya kurdi bebejim ku yani de asteki geleki em bijin ku awk ta kar dikay u tamaşvanê xwe geleki ava kiriye yani hem ji dikarim ji bo tiyatra jiyan ji bijim ji bo şanaya bajar Amedê jî û li Wanê jî yani komên yani dibêjin ya şanaya kurt ev 2 salê dawî em bêjin ku dibêjin çağa xoya zêrin dijî yani ez dikarim rastî jî ji bir ku enerjiyek hata ava kirin û ziman sedî sed tiştê ku te got tevlî dibim yani ji bir ku pirsgirêka şanaya kurdî bi salan hinekî ji bir ku hunera Kurd mixabin li metropolan dest pê kir piştravegeriya Kurdistanê û wexta ku metropolan ji dest pê kir pirsgirêka herî mezin ziman bû yani kesên ku İzmirê İstanbulê min neçemê dest pê kir ji ber wê jî û astengeviyan ji herî zêdetir şanaya Kurd didîn û an hez dikarim bibêjim bi rastî jî yani kesekî wekî em bêjin êdî kesên profesyonel ji derdikevin wek em bêjin ku tu anha te mastra xwe bi şanoyê ser şanoyê kiriye û tu kurdiyekî baş bikartînî û ana di şanoya Kurd de cî dikirî bi rastî jî ev jî ya çok da gotî yani şanon tiştekî bi rastî jî pir taybet e yani divêt mecbûrî pir hakimê ziman bî ji ber vêya tu mecbûrî haya te ji helbestê hebe haya te ji wêjeyê hebe haya te ji resim hebe haya te ji hemû em bêjin felsefê hebe sosyolojî hebe yani tu tiştekî civakî dikî û ziman tam zikê vê orta vê tiştê de ye hege tu nikaribî bi wê zimanê xwe em bêjin rojane nikaribî wê zimanê bikarbînî tu nikarî tiştekî li ser dikê ji temaşevanan re bêjî wala derdê min ev e wala ez behsa vê tiştê dikim wala ev lîstik behsa vê tiştê dike nabe temaşevan te gotar nakin temaşe nakin yani û ji te bawer nakin
يعني افتشتك مهمه سديسه جبركو دشانو دا او صميميه بر مهمه يعني وقتك يعني جست برهر تشتي يعني جست نكردي به يعني تفكر نكردي به زمان نكردي به تماشوان جي هز نكت تخوازي الاستقبال هري بيرفكت يعني جبرويجي يعني اف جبروي دبيجم يعني قال كوميكر صميميه تماشوان جي بيان دغري يعني انا تياتر جيانو براسي جام بيجنكم بچن كسان بيتي سديسه تخوازن شاناي كردي بكن وبزمانه كردي بكن واف انرژی جز دیگه جل يعني مش برويجي افساميات ترتكب هولي و يعني جبوز موسيقى كردي ام بگم موسيقى كردي جبركو سر زمان زیادتر رخنش مثلا موسیقیان کردی تنکرن ام دبینن دالی زمان دا يعني مثلا استراني كردي دبيجنا ما تفهمنا كي براسيكشان زماني دبيجن وابجي نابره دكا ناف تماشوان وهنرمند نظام چه فکری دبی عالی دام يعني ابجي بواجهك نورمال برفين ازو صد بينم يعني زماني ما بحزار ظلم زورداري تخواستن كو به اسیمیله کرن به وندا کرن تونه کرن يعني ابجي نفشه ما نويه دليوان دخوازه دخوازن ستران بيجن كردي بيجن يعني دنيا ده problem تونه سديسه زمانك شكستيه يعني اوجي چاو بيجم اوجي تشتك افادتك اوجي جبو بواجویا آنها دیمنک جمرا نشان داده کو ام ده کدن حالک چوا یعنی هنر تشتکو سایکو جواک چوا به وک فوتوغرافک جواکی نشان داده کو هنر جی اوه جبر کو هنر ج چانده درد که و ج جواکی درد که و داوی حلمه اوه yani ev mesele dve jbo gele kur jbo seranseri em bejin civakê jbo siyasetmedaran dve fikrek bide insana fikrek çawa me heta naçma qîmet neda ziman çima giringî neda ziman çima em bejin zimanê xwe di jiyana xwe ya rojane de me bikar nanî ku nifşê me nû bi zimanek şikestî ana hew didin xwe îfade bikin dawî ev jî انجامك خبات انجواتي يعني محاول دا ام زمان سرپیا بهیلن محاول دا وک يعني تکوشینک هي دناو گلی کرده اللي بس دوار زمان ده پیک مشکستیه مخابن بله افجي حاول يعني دوی چند استراتژی ما چند پولیتیکای ما دوار زمان دا خورتر و گشتر به belki از اصاد فکرم و بله چا بجم يعني جوان دوی چند مازن دبن به موسیقی traditional galeri کردی مازن دبن و دلی واندا داخواز واندا حاول دادم وان سترانا بیشن ارزمان شکستیه دوی اوجی بری خو بدن خو و وک زمان خو پیش ببین یعنی گلک جوان هی نویسا کردی چیه نزانن یعنی مساجک پیامک دنویسینن یعنی مرد به هفت خوازی ترکیه بنویسان دا اف چیه یعنی مرج نویسا وان فهمنا که کردی نخواینن بله هایوانج هلبستوانین کرداتونه و جوانین کرداتونه یعنی افیا پرس کرکک جواکی از بیشم بله یعنی نوا کرخنه وانتشتا ده بیشم لبس دوی چقاز میناکیم باش هبن چقاز مازن ببن زحفتر ببن پرتر ببن دواره شانوی دا دواره بیشن موسیقی دا ده هر بشی هنری دا چقاز میناک زیاده تر ببن از بیم قی اوقاز او جوانین هنجی و فیز جوان میناکا بگیرن و حاول بدن باشتر خب پیشوتر ببن گشتر بکن بله yani sedise de stabilite dibim yani de aliye niyete de perskrek sedise tune yani belki evrakna jinek yan bejin gudna bera işte müzisyen ajdar dikevin eko yani müzisyenin ku bejin salanın dikinle de ali zamanda yani avji belki yani meru peyviste ku van rakhnaj berçav yani zaman yani bejin tu hunermendi و biz bixwazi bi zimanê kurdî vî karî bikî sedî ser gerê me ro bixebite yani gerê me ro wêje bixwîne helbestê wêjî bixwîne ku ev
او استنگیل هولی را بکوک استنگیک و ایر کوسات خویا کردن جبر کن چند آنها یعنی ابج کوارک جدر که تزانم کوارک لسه موسیقى کردی ابج بکو بلکی هنکی دالیه او بلکی آلیه yani جبر کو هنی کوار نو درکه از فرزیده نخواستم سر کواره yani جبر کو مش هنی او که یکم نخواندی نظام حیات جهت نیت سکای ده کیش yani بمرجی هفیونک شکرن نویسک من هیله بخوام مش هی منکر و اکنه کریه مش پیدا نکریه yani براستی دو پیر درکه yani نو درکه جبر ریاوان جبر بس دی جبر کو yani de müzika kurdی جی بکه عالیه که akademik yani عالیه رخنه پیش بکه رخنه دایم پیش بکه تشتكي پر خوشكو د عالیه يعني سر کواره کی بین نرخاندن يعني سدی سد جبرکو گله کلیس انداتن رخنه کرنه و اما و د پلتفرم کی اکادمیک به نرخاندن ابجی پیشکتنه کی گله مزنه جبو هنر کردی از کار مسنا بنا بکم و انا پروژه اینو چنن روشن کی بسام جبکه جمره اره ما خیال ما پر تدی و کنر من تجی مرف گرک تشد دبر خو لی من مزانه چه قصی و چه به چه نبه ویچه یعنی من دل هیا از آلبومک نو دارینم من دوی آلبومی داجی دیسا سترانین کردی و چند سترانی ارمنیکی وی هبه بیتر وکه بسته یعنی چند سترانین دیسا وی گالری هبن سترانین بری گون دیسا رادیو ایروانی از پرش رادیو ایروانی حس کم سترانی هنگی بری لی بیتر نها لسر سترانی خواه و چند سترانین لوسی من هنک و ام بیشن گلک کیف من سترانی وان راته و که بسته اوانج دیاری من کردن از بخوینم سترانی وان انا من دل هیا آلبومک پروفیسیونلی مهابه خباتی موی دست بکه و که آرانجه انا ایدی ما بریاردا و که رپرتوار وی چه هبد اکیدا آلبومه ده اما مهابه دست به آرانجه وی بکن دمک دریش از بخبتم لسر دوی ناوبری دا دیسا کنسر مونسری ما چه بن هلبت لی وکه ساوند جی یعنی دلی من دا دیسا میشه موتیفین کردی بلکی یعنی چند آمورین کردی دیسا و به کارانین انسترومانی من تدی کمان و اوکولیلیه بیتر از پرفورمانسا لسر دکه چه به د آلبوم دا جبلا او به د آلبوم دا چه به لسر دکه جبلا او به از مالی ددم ویا گرینگیه ددم جلو ماجی بیتر وان آمورارا یعنی از آرانجیک آماده بکیم و دلی من هی کو به آلبومی د فستیوالین دروای ولات ای موسیقی دبین کاتگوریا ورد موسیق حاول دادم از سری وان فستیوال آجی بدم جبو دروای ولاشیم بکاربن وقت تمثیل موسیقی کردی لوان دراجی بدم پیشکش کردن بدن ناسین و بیشم وان موسیقی به رنگی هیا و وسا يعني عادل مدانها أفهية بس حاول بدم شانو كاربكم تنادي شانو شو هي يعني شانو ددومة يعني ليسكاميا بيرو نها ددومة أبليستيك ليسكك خوشة جبوا تماشا هاجز بيجم مش كلام واخا قابا هون اللي راسات هرن تماشا بكن هوني تيرا خو بكنن أم بكارن garanti بدن يعني أبليستيك تدي ام حزكن تشتي نو دارين و اكبكن للسرانسر دنياي هكا تشتكي خوش دركه و افجانا 10 سال 15 سال 20 سال سيزون دا دمينه از ویلیستیکا بیروجی وساد بینم دوی بدومه دوی بگلک حسابه به تماشا کردن هی نچویه گلک جیا و یعنی هی البنده تماشاوانی خویه و سدیست یعنی تقال داریا فوشی از دکارم بیجم کو نویسکار جنایه نویسکار جن یعنی از بارم یعنی جن اجوا کسان که بشانو را قدر دبیم بیجم نویسکوان یعنی هری زیده کو مرو خراحت هستکه کلیسکه داریم و یعنی جبو جنان هاتنا نویساندن و بیروجی براستی جسد لیستکه که اوسایه و به پرفورمانس تئاتر جیانو جی گله کی
سرکفتی درکت بگور منجی بلی روشن يعني اوكي اما فيلسكي اما حاول بدن حتى كو بتشه حتى كو اما بكاربن كم بروجي دنجي هنا اوكي فيشانوي تياتر جيانانو اوجي هفيدارم بشتي ما هكتي بلكي بروميرك نو دركه فيلسكي نو دركه اللي بس از دوي بروجي دانين يعني كاري مني موزيكي جي ام بجن وقت من جلك تقرا از آنها تنید لیستا بیرودامه بس به نابریده چند پروژه سینمایی هنه چه بون دین و میشن از بشتاری وان پروژه انجیده بود بهاری دا هیوی دارم ده فیلمی کو استدا جی گرتم و اوکی فستیوال دنیای دا و به پیشکش کردن اجمه رفت که میشه تماشا نکرد همه ببرو تماشا بکن و بفي رنگي يعني جبركو تقالا يعني برالي هنرمندك برالي جبر سينما تياترو ميوزيك فيلمين يعني تروشا سينما كردي جبركو تشواد بيني انها وبلكي يعني نه بروبلم بتذكري بس عن فيلمي كنت ليستج يعني كي تشيكر بلكي يعني جبو تماشبان ماجي اغاهي جي تشبه يعني روشا سينما كردي چواد بینی از خوازم تونی که بس سویش بکش بر توی عالی جی گلکی ناف کارانده و گلکی يعني هلبت يعني نيرخاندنا وي نظام يعني تدي وكل الاستكفان أذكرم جتشرچوفيك الاستكفاني أذكرم المسألة بنيرم ندر هنرم نسناريستم يعني هر يك جوان برسكريك هو جلك شهر جداية بس تواري الاستكفانية دا قفز السينما كردي تبينم برسكريكك هيكو هرتم الاستكفاني كرد بالسيناريوين همان أواي راسي وان سيناريوتين وقت تراجيدي أري حالي ما كرده تراجيديا ما پر مزنه اللي بس قاوة درهينرك سيناريستك حاول ده قاوة فيلمك خواه تشيكه جانا مجبور دمينه تشتكي بوليتيك بنويسه جبر فونگرتني جبر ابوريك بكاربه و فيلم خلاص بك سري لامبيجن لالمانيا دده لاسفيتش دده لامريكا دده يعني جوان درا بشكري دخوازه قالك امبيجن انستيتي هنا چابيجم سازي هنا كو بشكري ددن تشتين هنري بس اوجي وك شرطك دبيجم بلا امبيجن تشتك جواكي به وبلا روجانه به وبلا بوليتيك به وسياسي به هرداويدا افجي دككو سيناريست بري خودته تشتين بوليتيك تشتين سياسي بيتر تراجيدي بيتر تشتكي پر خراب دوي هبدوي فيلم ده دواري كردادا دردي ما پر گرانه اري راسته يعني ام وقت جواك شكستينه وان برخوددن وام حولدن سربيا بسكنن جالك ايش وكدر كسره مهنه دوی وانا ام سینما کردی ده هلبت ببینن اوجی دکه کو سینما کردی بهتر لپلاتفورمین پولیتیک ده خویا کرن یعنی قاوم ام بحثا سینما کردی بکن ام مجبورن پولیتیکای خبردن ام مجبورن بحث سیاستی بکن بحث مجبورن بحثا ایریشین دولتی بکن ایریشین ام بیشن چتایا بکن آنجی بحث امپریالیزمی بحث اسیمیلاسیونی ام مجبورن بحث وانتشتا بکن اوجی که کو آستنگ یعنی چقدر چه لجیه کی دا آستنگ دبه سینما کردی و لستکوان کردی آنجی دوان رولا دا دلیزن بهتر تشتیم پولیتیک دلیزن تشتی تراژدی دلیزن یعنی بفکره کو همو تجربه انت وصانه کو وکل استکوان ترولیم پر گران دا دلیزی پر گران yani rolek de listim cara davi yani پر خراب بو يعني بسيكولوجيا من تحت السحب نهاتم سر الشيخ تمجبوري ويرولي بليسي بيتر وك الاستكفان جيب دخوازا من بيتر ام دخوازن تشتين نورماليزه بو يجي ام بكاربن تماشا بكن تشتين جيانا روجانه وك افين داري اوجي هيا دجواتا مدا
وەک چاو بێژم تشتێن نۆرمال تشتێن کۆمەدی بله ئەم دخوازم وان تشتاژە ببینن ئەس هێویدارم وێ ئەv تشتی هێدی بەرەبەرە وێ دەرکەبە هۆل بله يعني أب شخواب نقاشة كجالك كرو درجة جبركو يعني جيانا ما جخوا وقص تراجيدي تدا تجينا مثلا وقت ذكرن بالكس السرشان ويجي مرو ذكره يعني براستيش تماشيفان زيادة تر كوميدي هزدكه يعني دخوا جبركو أبجي يعني بارادوكس أكيد دنا يعني أوقات جبركو يعني دجياني دا تراجيدي أو قص مزنكو يعني أزل السر صاني تقص رولاوي ذكرن بكمكو يعني جي جبركو جي خو ناقرة يعني وقتا كنت بيجي جي خو ناقرة يعني تناوا جينا دبكو مرو هناكي وقتا هناك مسافة بكذا ناف برا بيران و چاقي مرو چاوي كي اوبجكتيف تكار براستيجي يعني السينما كردي جبو كو السر تراجيدي كي قالك مزن تيجي عندن رخناي كي يعني مرو دكار كل سنه نقاش بك وتشتي جدنجي از السينما كردي داجي دكار بلكي وقنا سنه يعني هرتم وقت معذوريت تشتين معذوريت هن يعني ابجي برسكريك لغوري مو برسكريك قالك مزنه يعني كرتاني نا معذورن يعني راست يعني اما كرد بر خوددن كرد يعني قالكي بويرين يعني افدم سانك جبو كردان وقت سر معذوريت دمشي يعني افجي براستيجي اصل تراجيدي الفردس بيت قال لغورما يعني اما كرد معذورن يعني الغورمن دبي 7 ساله دا ودناوا روجلاتا نافين دا دناوا اوقاس هو كده كرد وك قالكي برخود ده سربيايا الهمبر هر تشتي و لگور گلک جواتاشی اري باقل تر تودگره استراتژیک تر تودگره يعني ابجي و چاوک تا گوتیم پیوت بشکر بریدی انا كنت بردام بك يعني جيان نيك عالية يعني شين وشاي بهورية سبي ورش بهورية ام قوا دقرين ام دكانن ام قوا دكانن ام دقرين هردو بهورية وهنر جور درتي هنر جيك عالي در ناكبه يعني اف كان ما هي بربالام دكشنا براستي از نتني كوجبو هنر من يعني هنر كردي اف يعني هناك شي وك دخوازن كو دفي علي داج جبركو مثلا كان دناوا جهان دام بيجكو خلاتين مزنتين داين ددن كردان اما او خلات زيادتر لس اوجي لسر معذوريته بيشتكه مثلا راست يعني خلات نادن كسنكو ام بيجنكو اكو بر خوددن اكو يعني معذوريت لكوبا هناك دخوازن وي بيش بخن يعني افجي لغورمن مرو بيان نبينا بيان او كنا جبو كردان اصل تراجيدي جبر دسبت يعني كسنكو يعني هنري تشيتكن كسنكو تشنا دافرين دبيكو نكبن في خفكي يعني از چقاس سيناريوك تير مغدورية تشيكم و اوقاس قدر بلند ببد في ام نكبن وي خفكي بلي داوي چقاس يعني تش هنري چا فهم بكي چ معنی بدی تی افراندنه تجی و وی رنگی درکبه نه يعني جيان پر رنگه پر عالیه پر ببهنه دبمر تشتدیجی بیم بکه برای خود ده تشتدیجی چیروکن درجی يعني دکاب مر سینمایا ایران دنیره يعني لسر جویکک صدقه فيلم چیدکن سر جویکک تاني بله اللي بحثا قوا بحثا ويتش فيكيتك بحثا حزار ايش الدنيا يجتك مروفايتك لا تاني كردا يعني او ايشا تشفيكي ايشا حموم الله تا حموم روفايه مرفعمتك بله ولسر معذوريه تجي فياناك لسر راسيا جيانتك يعني حقيقتها جياني بله ايفيدارم وي قالك يعني اميجي بقاربن بسر كفن توي وارده وك ملتندن يعني اوجي اوكي برا پیش ودیچه شو بر چنابه جارکی دا چنابه يعني هشمندیه که زانبونه که يعني هيفي عمج نفشي انه هي براسيش سديست يعني تشتي كتير از دخوازم جبركو ام بريان قالك هوالينكم موسيقى على قدر دبن دخوازم يعني خاش بكن انا يعني قالك اكاديميين موسيقى كرد يعني موسيقى هاتن يعني از باكي نكارم سيز اما موسيقى كردي مرو دكاره
بيجي أكاديمية موسيقى كردي هات عواكرن لور جالكي أو شيء يعني بيشتكي بند بيجن يعني موسيقى كردي يعني فورمك مرود كرايدي بس أنا بكاكو موسيقى يعني فورما موسيقى كردية أبني قاش جالك تنكرن جبركو العمادي جام جالك موسيقى تنجم هف وجبركو بدري تهب أكاديمية وبنجير كون أكاديمية آرام تيغران يعني موسيقى فورما موسيقى كردي تشيه استروماني موسيقى كردي تشنه و مرو كي جاني راد بيجا موسيقى كردي وان نقاشانش تنكرن تجوك موسيقى في نقاش يتشواد بيني يعني نقاش كراسته يعني جي خويا انا جي خويا براستي جي اجي دوازم بيان قالك موسيقى نقاش بكم جبر كل جور من جي ابي نقاش مدبه كدري يعني برود كارت تشتكوسا نقاش بك يعني شاكو تقولت من نقاشك بر عالية يعني مرة دكارة بجلك هيلاوا نيزي في مسألة ببه كوا مرة يعني موسيقى جدور وقواتي مرة بيان اف موسيقى هندوية ام بيج موسيقى جديدة افيا موسيقى إيرلاندية افانا بر كاركترستيك خدانة ناسين سراسر دنياي شبو موسيقى كردي كوا مرة بفكرة يعني ev erdnigarî ne erdnigariye gusaya ku tu Kurda ji Ermena veqetînî. Tu işte Kurda em bêjin ji Süryana, belkî ji Laz cuda ne, yani amûrê wan çikê wan cuda ne. Lê bes em bi gelek milleta bi hev re dijîn vê derê. Yani tu dikarî bêjî wala ev müzîka Ermena ye, ev müzîka Kurda ye. Yani weke guhdarek em bêjin guhtar dikî أبي موسيقى كردية نا والله إيه أرمناية يعني تليدنيري يعني هجت نكار بفي فرقية الجيبكي يعني أم وكا جواك نا أوقات جهاف باك ودور جيانة عندنا في هذا جيانة قالك سترانين كرديك وأمزانا كردية لا لنا نا كردنا أو أرمنية يعني مج أرمنستاندية وبلكي بي هاي وانجي هبه و آنجی عرب ج کردستان دیه، ترک ج کردستان دیه، ایدی یعنی اف تکیلین هنه هنگ جوان به ارگانیک چه بویه، خبر چه بویه، هنگ جو داره زوره چه بویه یعنی جماعتیه دزیم، آنجی مج هنگ آدیزیه. یعنی گوات بیجی آرام تیگران ارمنیه، کرپت خجو ارمنیه، لی موزیک اکتکن، تی بیجی او موزیکا کردیه گلو. يعني حمو هست ورماني وان بس بيجن زماني زكماكي دكن زماني زكماكي ارمنيكي بو ايوان ارمنيكي خبر ددان وبوفيا واخد داني زمان ستراني واني ارمنيكي جي هبو لي ستراني كردي دغوتن بوفيا واخد داني زمان يعني ديناميك موسيقى كردي وك فورم يعني وك بوان آمورا تبکار بینی او دبه موسیقى کردی تشکوستونه. و اف نقاشی من نابجیه کی يعني قالوا حوجتك أناك يعني أزخوزن والدج يعني راستيش بيان بابيني قاشكرن جبركو نزانم بلكي ما بجيكي نباش يعني جبرو هيدا بيجم يعني ما بدشتكي چمال سر يعني يا جبركو او قالين روجلات نابين او قصدنا هكذا دجين حوجي قام بيني قاشي بكن يعني جبروي راستيش يعني نظام از يعني قد وك جمل برسي اقام فكرامن يعني از موزيكي وك جيروك وگوتن دبيجم يعني هر موزيك جيروكك وهي هر موزيك بحثا تشتكيتك بحثا جويكك بحثا اردنگاريك بحثا اجالك بحثا اوينك بحثا چيايك تك بحثا شهف وقتنك تك بحثا کوچبريك تك بحثا تشتك تك دوی مرم گوه بده وی جيروكك كابي بحثا چدك نكو نا والله في ستران عيدي ميا نا عيدي هناكايا والله وانج ما دزي نا والله ما جوان دزي يعني اف نقاش من نابع حتى جيكي يعني آنها ایدی يعني 200 ساله ده ایدی او تجي نممكن اكو ت مالي هناك هدي وبيجي ولا فيا مالي منه يعني ایدی مثلا تليفه هي حق هي هلال كرن هي سريل سازيا دي حزار جزاء دين حمو البومات ابطال تكن قناه تيجرتن فلان بمان يعني ايديش هاف دزين ناقص راحته بري هبو اوتش تبيجي دواري فورم كردي ده مرف
çawa nezi formen Kurdî bibe ew jî karê müzîkologayê yani müzîkologê me divê li ser veya bixebite formê Kurdî hezar formê Kurdî heye yani herî kîjan deverê formekî dî derdikeve yani weke ritm weke mejin amûr li geverê tiştekî diye li semsûrê tiştekî diye lazğê tiştekî diye yani û qet jî naşibe hev tilê binêrî amûr jî ji hev cudane ev karê müzîkologayê ji loma jî cana rexne têkirin dibe wala karek bu ew dike ne müzika Kurdî ye kî biryar dide ya yani kî biryar dide çawa biryar dide yani belkî ew me pîvana me ya herî mezin zimanê Kurdî bi zimanê Kurdî dike am bi zimanekî dî dike belkî pîvana me ya herî mezin dibe ev be yani sanki matın da böyle ev karşı me nabe ciyekî dî yani yani sedî sed me nabe ji ber ku yani bibe ciyekî ji ez barim ku yani dibe ku hinekî ciyên ku ez naxwazim pêvê ciyekî tarî naxwazim pêvê bikarbînim ama wek nîja stres me dide nîşan dan yani ne hewceyê ku ji ber ku em yani coğrafya me em biz gelek medeniyetan jiyana yani dibe ku em me pir têkî li hev re datin û çand ji xwe tiştekî wisa ye yani çand her tim diherike û hev din hev dipêçe û diherike yani ji ber wî jî ez sanki em hatin dawiya bernameyê nizanim aku biryar bidî tu ez nizanim wala dema me tîjî bûn gelek spas rewşan pêvekte dawî hebe ez dikarim bigirim gelek spas dikim saetewa xweş te û ekîba te spas dikim ji bo we ez ezmandim weke mêvan ez jî kêfxweş bûm vê derê were sohbetê em ji gelek serketin xwazim ji bo bernama we jî weşana we gelek xweş e em ji gelek spas dikin yani me dixwast stranekî ji me re bibêjî wê diye me bibêje ji me rewşan ji me re êdî hûnê bi vetera tamam bikin bernama xwe tamam gelek spas ji bo tevlîbûna te jî ji bo fikrên tên gelek başî gelek spas serçeva belê temaşevanê ja vê heftê matin dawiya bernameya xwe hefta pêşiya me em bi hunermendên cuda û bi nîqaşê cuda li pêşverî we bin dimînin dixweşiyê de